Kinong di jing di madan lani ki hawkers kidon yela ka hawk ban kamay jakpo. Ya kani ka hawk jong ki layada da ka artikel arhuay jong kariti sanjar kari. Layada ru eki nong di madan da ka any kabalakhot the Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Vending Act ardar khatsaw. Ya kabalakhot langkot ru ka Street Vendors Act. Tung niya pej, kani ka any kabatay ayu. Kajing thumu bakongsan jong ka Street Vendors Act, kaday banyada, ya ka kam kamay jakpo jong ginong di madan. Batru bat penyaj bej, penyaj renti, ya ka kam di madan, ha ki jakasor, lani ki urban area. Kaany ka doni ki kendon, ha ka mayaday, bagakam di madan kabagantup kumni. Kabaningkong, kaany kaong baki board penyaj sor, kidiban bu yaki vending zones lani kijaka bansyong di madan. Kabaar, kaany kabatay yakarukom register yakinong di madan. Kabalay, kaany kabatay yakajing ay yaki license lani certificate of vending yakinong di madan. Kabasaw, kaany kaong baki bor sansyar sor, kidiban pentikna baki nong di madanru kinyo jingman toilem katba kasor kadang roy dang par. Kajing thumu bakongsan jong ka Street Vendors Act kilong kumni. Kaany kayaday ka hok kamay jakpo kinong di madan. Kaany ka ituru ya kinong di madan kum kinong no senyang syakaryo kakot jong kasor. Kaany kabatay ya kajig penyay renti ya kakam di madan da kababu ya kijaka di madan batikna bat ban ay ya ki vending certificate. Kaany kabu kendon ru bakasorkar kade ban shim ya ki lahat kilenti ban ay hay kinong di madan ya ki jingmentoy kumba aylem ya ki wey kinong syongshnong. Kum kalat banyo shimram na ki bank, kalat banyo ya ka insurance, bat kiway ki schemes na mantaka baha kamyat jong ginong di madan. Kaany kakentu ya ki bor papinyat ya ki kamsor, baki day ban pruit ya ulan matikna, ban bu ya ki jaka di madan, bat ban ay ya ki license lani vending certificate. Kaany ka buru ya ka kendon, baka sorkar kadibantao ya ka Town Vending Committee, TVC. Kakamram bakongsan jong ka TVC kaday ban petikna baki bor sansyar sor kimpentrikam hok ya kani ka any Street Vendors Act. Ha kani ka committee an kantubru ya gidikot kibanday nakaliang jong ginong di madan. Kaany ka buru ya ka Grievance Redressal and Dispute Resolution Committee. Banpej, dadon kanu-kunu kajing ya kajya kabeday bakakam di madan. Kum kajingbam yo ya ka vending license, lani kajing siya sospon ni siya pendu no ya ka vending license, ya kani ka committee an lam kamat do nong bisyar ubaday uswil judge lani u judicial magistrate. Kindon ru arngut gidikot kibatipin ya kapang kum gidikot jong kani ka committee. Kaany kabatay ru, bada kumno ru, sisiyan hakasansnem, kaday bandon ka survey, ban kami, yaki jingdon jong kinong di madan, hakaleng kasor, ban ay vending certificate yaki. Ki kijing bekinong di madan kimat. Watla kaany, banyaday kinong di madan kaladon, hanray dang buon ki jingduna hakarukom pedrikam yakani kaany. Kajing siya kandang lani eviction kajudon bej man nakipor, ha kabaki nong di madan, kitur palat, siya kilintisan kiyang, bat surok. Hadu bada penjenjar, yaki beriw bayak-bayang. Kapentur ru, wat kali, haba kinong di madan, kilatur palat, siya surok. Kumta, lada don ki vending zones, kibatikna, kinong di madan, kinyo alat, bansyong di madan, hangta, krem da kuslay syu, bagin siya kandang. Kipay ba nung thiru, habla don ka vending zones, kinday bej
Syah kita kijaka di madan bantit ya ke ke bagi donkam lani kiwi tiar kiba ki iman. Kulai shibun, subha subscribe ya ka channel.